Kardong pini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibang nilisami songjalening lengpi aprangsi birta thipipen arjuitha. Karbi Anglong District Administration atum troksike prahini angdeng Republic Day Catalan Japan kachisik. MLA Kilik Highway Popura Bukajan Block Congress Joint Extended Amai Kangniahut Ason Lamrai Lapen Chepakengpon. Harlong Chebat Mini Stadium along BJP Mass Joining Amai Kangni Bangplike Praisi Congress Penche OIC BJP along Chepa Okdon. Dok Moka Pen Mandulia Dak PWD Atawar Kasamar Saike Oila Pen Kanglena Putak Usuka Pen Mingkang Samsi Kachepaklang Huluni Tarabasalong MLA Kilik Aparman Mohila Congress Committee Tum Tour Program Amai Kangnipon Pining aningkan troksike prahini angdeng Republic Day Catalan Ji Karbi Anglong District Administration atum Difu Gov Boys Higher Secondary School Playground along Per day rehearsal Chisik Chedanglu Bangso per day rehearsal along Difu MCC School Student Lapen Police Personnel atum Irui Sose Adab Arnikangsam Chisik Chedang Ponlu Difu Pen Birta Pangrom Dunbang Pankaj Teka Newsfast Karbi Anglong Dokmoka PWD Road Division Angkang Dokmoka Pen Mandulia Dak SOPD Askim Pen Towar Kasemar Kanglen Lapen Asai Ki Oi Tektik State PWD Pen Kapathik Pon Aron Guideline Sateng Cyclem Clipin Si Teglong Sidebam Anta Avela Pen Arlong Anta Kahinu Tektik Anparta Bangso Towar Kaselam Kanglen Tektik Lapen Longdak Asonsi Klimir Laso Atowar Ki RD Kedomate Kenang Sotnai Atowarlu Langlokso Samilangso Dhentaghat Paglongkam Ahavarat Aphanki Achithe Abong Asonlo Seta PWD Asai Kiatum Asai Ki Oi Lapen Sai Langcharidun Pameme Lapen Sai Chiklem Pameme Det Lapen Laso Ahavarat Ki Mesen Pen Kachileng Atowar Ki Long Lederji Angring Non Ateng Pulotik Bangso Atowar Ki Kahinu Da Prangji Lapen RG Ding OA Puke Thekdam Long Le Mate RG Ding O Ji Pua Phanke Thekdam Long Le Lapen Ke Waktu Edji Angring Ketan Binong La Anapita PWD Dokmoka Road Division Executive Engineer Sarma Asangho Lapen SDO Bodon Tisu Pen Adim An Humri Damsi Saike Deng Ponke Halloween Alamlo Mithang Asai Hem Chedo De Lapen Kachetong Jiaphan Anta Kisung Katora Donanglo Mobile Penle Birta Ki En Pulote Call Divert Mate Not reachable Peacock Titi Lucky Public Servant Mate Rat Asakor Aot Adur Amat Sikalipin Lo Lasi PWD Dokmoka Road Division Ta Amuke Wangwenai Asai Hemsi Nangman Detlo Bangso Puthak Rat Atum Local MAC Mate EM Raju Tiswaphan Batai Pachingi Ponlo Seta Ajat Asai Kideng Pon Theklongli Local MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tiso Pen Bangso Puthak Sai Kideng Ponji Kalisi Rat Pen Kachingki Kachethan Longji Lapen Kachetong Anta Sung Piglo Mobile Pen Le Phone Lo Seta Receipt Se Mate Deng Pon Pedet Titi Rat Ki Sung Ki Boy Kapajokji Aphan Lapuan Kachetong Selet Kachingki Selet Kangtung Te Pulote Rat Asaita Klem Kledet Si Lapen Rat Aparmanta Arjabje Det Si Keme Ajad Le Punon Non Kachari Bom BJP Sarkar Atumke Rat Aphan Kachong Thui Lapen Aduk Kang Hoi Asai Si Kiklem Lok Puke Klang Dak Lo Pusi Usuka Tumpen Akoi Pipon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Pini Hamren Constituency Arlo Harlong Chebat Mini Stadium along Mass Joining Amai Kang Niahut Navakanta Kathar Pensi Mai Charipon along Aluhi Pen Kachetong Dun EM Mongol Singh Timung Mate Local MAC Chetong Dun Lapen Hamren Constituency VDC Chairman Sar Singh Phangcho Lapen West Karbi Anglong BJP Maipu Rodi Pronghang Lapen ST Morcha Kisan Morcha Tum Chetong Dun Pinila Bangso Mayalong Aluhi Pen Kaning JK Non Kewangji MLA Kilikahut Madule BJP Song Pen Tiket Long Sitami Ilitum Hamren Constituency Arad Do Anta BJP Apansi Vote Jok Lonang Pusi Mayalong Ningje Lapen Pini Bangpli Kepra Isi Congress along Keklem Cepaduk Abangpu Bangpiatung BJP along Cepa Ogdung Si
Pini Harlong Chebat Mini Stadium Mai Kedolong EM Mongol Singh Timung Pensi Deng Ponlo Lapen BJP along si Klem Damdun Popusi Chak Ponsi Ningje Pon Dongka Mukam Pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Puluni constituency arlo Tarabasa Congress asai Hemalong Mohila Congress Committee atumpen patir piponsi Congress tor program amai kedeng pon tor program kedeng along BJP klembang bang hini atum BJP kachari ke chokche puthek long si sai jogje BJP along kachi odun pen babu phangcho lapen sarthe terang atum Congress along chepa ogdun non ke bangji MLA election along Congress koson pen si chepa hai ponjima pu pini mohila atum pen setame ingchok long alam the chethan chemum ponsi pinitor program amai kedeng along ingsamjin pen mai pachun pon bangso maya long aluhiaman pen district mohila congress president Rina Bepi district mohila congress general secretary Renuka Tisopi general secretary Kaman INTP general secretary district congress Sonjip Teron president Phuluni Mondol congress Bidya Singh Be vice president Sondon Ingti General Secretary Lison Terangatu Chetongdun. Rai ponke non ke bangji election apan mohila pen ongdung abut bipon si cipai ponji tapen PMCC G2 polling station along PCC along PMCC keseng pon petang FG apan si ni survey ke bang. Nangli tum la non ke bangji pen MLA election thu nangli tum chepa hai ponji pan nangli tum aja kongduma. Do. Atema nilitum Guwahati G2 alliance ke doa puthak pensi nilitum hai ponji lapen BJP sarkar ke claim amethang chichini ke mera chichi ini district mohila a president mane la RIL 18 mate homosti 3 nilitur program kacheva kasinon ke bangji election congress party ka pahai dia phang mohila che pangtang dia phang si nilitur program ke bang Puluni pen Arun Crow Hawar ke hat pen Rupom Hanse Newsfast Karbi Anglong Ada pajai mek ateng Chapong jutang aterang alama por pioneer kep apor kang thurapi lunkan achatai kang pu lapen aluhisar po KCS president Central Committee Chandra Singh Crow lapen phapangjang aluhi ten sing rong pi Prohalat Crow Chandra Singh Tiso Wilson Dokpi Moneswar Crow Biswajit Rongpi Dr. Borsing Rongpi atum chetong dun pen Chapong Fest Insam Jinpen Lunkan Amalin Insam Jinpen Pachun Ponsi Keong Dungaratum Chetong Dun Puloni Pen Arun Crow Newsfast Karbi Anglong 26 number Duar Bagori constituency ke Parlo Kai Pholangso Alangroy Athak Along Kedon RCC Adolong Kimrang Ponbomlo Jisemet Sonaram Singnar Arong Lapen SGB Longdili Arong Adak Alangroy along si Kim Ponlo Bangso Dolong ke Bangji Therepo Achiklo Ang Bongsi Patang Ponji Pusi Hadak Sai ke Langdun Abang Pupen Newsfast Perangki Kahumri Damahut Nangthan Pachini Dun Bangso Dolong Tangnote Dolamara Kai Pholangso Arlong Chohu Daithor Arat Kedam Kewang Lang Kehat Penke Akisung Pen Jokpo Puta Ratatung Ningkarong Chipipon Anparta Team Karbi Anglong Keja CM Tuliram Rong Hang Apan Kachoro Pajirpon Andin লাগিব এটো আমি মাৰ্চৰ ভিতৰ উলিয়াই দিম বুলি ভাবিছো বাৰিষাৰ আগে আগে মাৰ্চ হয় নেকি কিমান দিন পৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি এতিয়া এক মাহ হৈছে না বহাইছো হয় নেকি আৰু দ্ৰুতগতিত লাগি আছে কাম এইটো কামটো কোনে পাইছে এইটো মহাবীৰ আগৰৱাল আচ্ছা আচ্ছা হ'ব Tarapung Pen Joy Singh Teron Newsfast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH,
diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Piniar ni kang sam por phai pho por malom Bokajan Block Committee Saihem along joint extended amai kapaman pon. Bokajan Block Congress Committee amai pu Bodeswar Kathar lapen Suren Singnar ahin pen maike phalam the jai pon. Aluhi sarpoman pen Anirudh Singh MLA Chunbang AICC in Church Assam Phapangjang Aluhi Khorsing Inti KADC Amaipu KADC Working Amaipu Asok Teron KADC Kongchunbang Satra Teron KADC Lamjai Sarpo Raton Inti KADC Lamjai Sarpo Daniel Inti Mongverong Pipen Chenglok Kithigding Atum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun Aluhi Atumahin Pen Lamthe Kejai Ponke Karbi Anglong Council Kilik Henlok Kisungnai Laso Kilik Cepahai Pon Lote MLA MP Kilik Ta Cepahai Pon Thek Sita Non Ke MAC MLA Lapen MP Ta BJP Asong Atum Si BJP Atum Saide Lasi Kevangji MLA Kilik Ahut Ke Rat Atum Aning Kehang Abang Phu Lapen Bang Phi Aphansi MLA Tiket Pek Ponangji Congress Asong Aphan Ahok Pet Kaparem un abang awit seta Congress Angbong Khorsing a group Biren Singh a group pu kache bohong kache tonte ajoksi remde titi puta lamthelong jaipon nona bangki madule MLA ticket long seta ning isivet pen klemdam rapet lona lalote keremde ji alamawi athe kedam tang rat atum aphan aning pangsampon lapen rat atum Congress aphan aning kache the dolang pini arni anta puta lamthelong jaipon ringti Hanjang lang sopen bisnu lekhe Newsfast Karbi Anglong. Pinia bertal an sepajet iglok, domit hakne, kardong.